lungta pen mena na mai kzin ke zim ro sumai tingigu marasam news pungwangai dele Pakistan kedega Prime Minister tu zabampe Imran Khan nai pagu government pung zabam party Pakistan Tehreek e Insaf PTI government du Polia Zeme party Mutahida Qawmi Movement Pakistan na Pakistan People's Party du government kachibe terai rahang bogailu bachange naka Pakistan kedega government pung zabam party Pakistan Tehreek e Insaf PTI ze penugu government majority chogu party na Pakistan kedega government pung ramez kibe lit pege ngamlak ti delay ze sale aipo pet pezen chomai ke zin ke zim rocket bama ke Pakistan gu parliament Pakistan kadai gu body pe mram wang roze sam ka ki be ki naka Pakistan kadai ke prime minister tu zabam pe Imran Khan nai pagu government Pakistan Tehreek e Insaf PTI government du no confident motion Pakistan kadai ke punui government pungam bui meize chogo party na Pakistan kadai ke government pung rameize kalit pe pira be suge delay Russia kadai na Ukraine kadai switch reitu zabambe ze langhim rominge namai kzin ke zim ro sumai ke chang delay zai na Korea changbe Russia spy na Ukraine kadai switch gugu che bambalam ge pathau di berme ranglia ga radele ralang betu ze age sap che bampe ze Ukrainian kadai gu spy pzine Roman Haribov Russia spy na Ukraine kadai switch reitu su ralang bamai ge Russia na Ukraine kadai gu sungkling Black Sea Snake Island duina longodi bedailo Snake Island ge Russia spy na Ukraine spy medu punuita ge surrendered pegut kara ke heizabam bege Roman Haribov ne kuze Russia spy du ngi bedele chige Ukrainian Defense Ministry ne zinai gzin ke zin kai skui damai ke bravery award kuze hingmak pe spy mina hang ke changbagu to pe gai dele Ukraine ke dai gurze dai pe President Volodymyr Zelensky ne saze Russia ke dai na punu gu spy Ukraine ke dai ga bamdu punu ki ta rahang rangai gu leize media ramata ke rangai zabam lai kana pling sing ze Russia spy na kumena limhang ze pokpe remro misongo kapwang ze Ukraine ke dai gu kimu hu brame kamse kamne leize sale zaina Ukrainian ke dai gurze dai pe President Volodymyr Zelensky ne saze Ukraine ke dai na punu gu spy rei hang da ku zabambe tenso makuri lei palam ane punu ke dai suit ze rengi wong me Russia spy Ukraine ke dai ge bam la relay ze ke chewle zai akadne Belgium na Ireland ke dai zaina kada be European Union ke dai ramene Russian diplomat Russia ke dai gu kasa karang me punu ke dai ge bam ze ta tu zabambe mina hadai ko chomedu punu ke dai ge bam ra phuta du de lei zarangai de lei palam ane ai me Russian diplomat mane punu ke dai ge kim tara me sira ka thai zabam zene lei ze sale zai marasam pogabasai suize European nation European ke dai ramene Russian official mina hakat simnu namai ke zin ke tingkum chang na jang kai ka no lungene punu ke dai ge bam ze ta tu zabam medu klik to na lei ze sale Assam na Meghalaya government ne zinai gzin ke zin kai skui dammai ke historic agreement harasam pezitet pe swin sam ge petatu national capital India ke dei gu namdi New Delhi ge ne tingkum ringe gu Assam na Meghalaya ramrai ka ke te si imak se bambe ine ki ke betatu te gai dele aipo agreement swin sam ge betatu sang te ga beze Assam chief minister Dr Himanta Biswa Sharma nai Meghalaya chief minister Kongrak ke sangma ne union home minister Amit Shah sogane Ministry of Home Affairs go office kene agreement sign te gai dele marasam pogabasai suize aize Assam na Meghalaya ramrai ka ke tisi imak chabambe dating kum changket high school reaction na ge Assam state kene Meghalaya state ke chi bahang indit pel kai lubrachang Assam na Meghalaya ramrai ka ke tisi imak chabam dele jakchewle India Meteorological Department India ke dege tingnai ibe na tingnai shabe dege machi ke memena rang to guys zinai ke zin ke zin kai skui damai ge san to guys anui north east India pabam ka cham be state ke wang da be ze lang ma dai zai ze lam nge lungge tingrui ke be pam rai legu le za rang to gai rai de le India Meteorological Department na rang guys tingrui ke be anui north east India Assam Meghalaya nai Arunachal Pradesh ke gzin ke ze imroketing kum chang na jang kai ke no nai gram ke ze ting kumchang na jang kai ka no ge tingrui ke ba bamle gu le ze Indian Meteorological Department er san to gai de le Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai ke zin ke zin ka skui dammai ge Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign tingrui ke ba dui tuila loze powang ga ba sam campaign Chief Minister Secretariat ke ne lepet kai dele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Jal Shakti Abhiyan lepet bege saze aipo campaign Catch the Rain campaign tingrui ke ba dui tuila loze sam powang ga ba campaign je Manipur state ke district lai na hange peong gu le zai aipo campaign je Catch the Rain where it falls
falls when it fall tingrui ke ba duin dai belo nai dai ge tingrui ke be hi ge tuile lo je sampui kangene lepet kai de le je sale Zai Chief Minister N. Biren Singh ne saze aipo catch terrain campaign ze kizin ke zin kai squeating kumchang na jang kai kno gane choose gru ke ze himroting kumchang na jang kai kno chang ba aipo campaign ze tet ke gule je sale India kadaina namai kizin ke zemro sumage medium rain surface to air missile kume limhang ze pokpe remro kabwang ba kamsia dobu be remro ibe mei zai shebe mei pize kapdu gabe aipo kume limhang ze pokpe remro odisha gu sungling gungge kamgene ina kapdu ga dele ze sale Chief Justice of India kadai go turambe ki za samrambe ki Supreme Court ke turambe peke pulang za tatu za bampe bezina Justice NV Ramana ne namai kizin ke zemro sumage saze Supreme Court India kadai go turambe ki zai samrambe ki hulang bene gram ke zem dai gina choose physical hearing pipum gim sing ne turambe ki wangza turambe samrame kingrai go lei za sandu gai de lei ai gina namai gu Marasam news ka loi ga de lei pi guys an kingani mele indu to de lei